So kuthalo khona abantu abahayikhayo baqhamuka le phezulu bese bayahayikha-ke mhlawumbe sengihlangane nabawu-3 4 babathatha abantu still abantu ababathatha babadlile and iy'moto libe ziyandlula I think like ziyalandelana in seconds, like 5 seconds nje khona imoto ekudlulayo every 5 seconds but ababathathi yabo. So sengiyayibuza ukuthi vele nje abantu bey'moto banjani noma bayavilapha yabo. I think le bayavilapha kuma something badlale nabantu abawu-3 nangaba ngisabheka ngoba ngibheke emuva basahamba bahlukene bahambi ndawonye bonke bayahayikha and abathatha kodwa buka imoto endlulayo la engaka and ziyakhona laphaya ezansi abantu la baya ngakhona.